Da, poezija. baš je lepo da vas vidim, hvala Bogu. Ali se iskreno nadam da odemo, pravo da vam kažem, i do muzeja. Eto. Mislim da možemo da odemo, kako se zove, krajem. U redu, izvolite. Ja se povlačim. Sam da li vidite prezentaciju? Vidimo. Znači, Rembrandt Harmenson van Rijn je bio holandski barokni slikar i grafičar, poznat je po svojim portretima, biblijskim scenama i smatra se jednim od najvećih slikara u istoriji umetnosti. Rođen je 1606. godine, umre 1669. godine i jedan je od najuticajnijih umetnika zapadnoevropske umetnosti 17. veka. Takođe, ovo su neki od njegovih autoportreta koje je radio. Poznat je takođe kao slikar svetla i senke, jedan je od onih koji su bili skloni beskompromisnom realizmu, tako da su neki kritičari izjavili da je više voleo ružno od lepog. I takođe taj deo 17. veka je poznato kao zlatno doba Holandije, odakle je on, i tada je Holandija doživela politički, privredni i umetnički procvet. Takođe samo se vratim ovde. Na portretima je uspeo kažem, uverljivo da predstavi likove u nekoj aktivnosti. U istorijskim kompozicijama slikuje motive kao pre nego što kada u tim istorijskim kompozicijama slikuje motive koje pre toga nije koristio, a te stare motive predstavlja na nov način. Sada istorija o njemu. Pohađao je osnovnu školu od 1612. do 1616. godine. Zatim je pohađao latinsku školu u Leidenu gde je učio biblijsku istoriju i dela klasika i ubrzo je napustio studije da bi započeo školovanje, da bi učio slikarstvo i umetnost. Od 1620. godine do 1624. ili 25. godine Rembrandt se školovao za umetnika kod dva majstora. Prvi mu je bio slikar Jacob van Swanenburg, ne znam sada kako se ovo čita. Kod njega je učio 3 godine i tu je naučio osnovne umetničke veštine slikarstva. Jacob se specijalizovao za scene pakla i podzemlja i njegova sposobnost da slika vatru i način na koji se njena svetlost odražava na okolinu i okolne predmete je najverovatnije uticala na Rembrandtova dela svetla i tame. Rembrandtov drugi učitelj je bio Peter Lastman iz Amsterdama i on je bio poznati istorijski slikar i smatra se da je Rembrandtu pomogao da savlada taj žanr i podrazumevalo postavljanje figura iz biblijskih, istorijskih i alegorijskih scena u složene postavke. 1625. godine se nastanio u Leidenu i tokom narednih 6 godina postavio i temelje svog životnog dela. Takođe, od 1626. godine počinje da radi na svojim bakropisima. 1628. godine Rembrandt je podučavao učenike i vodio slikarsku radionicu. Veruje se da je tokom svoje karijere imao oko 50 učenika. Posle prvih uspeha i svestan značaja holandske prestonice, 1631. godine napustio Leidenski atelje i preselio se u Amsterdam i tu je počeo da posluje sa Hendrikom Willenbergom
također ne znam baš kako se čita. On je bio amsterdamski preduzetnik koji je imao radionicu koja je izrađivala portrete najviše. Također počeo je da slika dramatične biblijske i mitološke prizore velikih formata, koristeći svoju visoko kontrastnu metodu svetlosti i tame, kao što su ove dve slike The Blind of Samson 1636. godine i Danai 1636. godine. Da, već sam pomenula da je on bio slikar svetla i senke. Ovo je jedno od njegovih najpoznatijih dela, The Night Watch. Također, Rembrandt je umro siromašan i neshvaćen. Posle njegove smrti kritičari i pristalice klasicizma nisu imali visoko mišljenje o njegovom slikarstvu, dok su njegove slike ostale jako poznate kod kolekcionara. Također u doba romantizma Rembrandt je postao naročito popularan i smatran je njegovim prethodnikom i od tog momenta se vodi kao jedan od najvećih umetnika istorije umetnosti i danas se smatra da se njegovo ukupno delo sastoji oko 350 slika, 300 grafika i preko 1000 crteža. Također uglavnom je slikao portrete i autoportrete, ali također je slikao i te biblijske scene. Ovo je jedna slika Peter and Paul Disputing, u kome su osvetljeni elementi slike skupljeni i okruženi tamnim tonovima, gdje tačno vidimo kako koristi svetlo i senke, privlačeći oko gledalca kao opšte fokusne tačke prije nego što se preseli da smatra detalje iznutra. Također bakropisi. On je izrađivao bakropise većim delom svoje karijere od 1626. godine do 1660. godine, kada je bio prinuđen da proda svoju štamparsku presu i tada je u stvari praktično prestao da radi sa bakropisima. Bakropis je inače tradicionalan postupak upotrebe jake kiseline za rezanje u nezaštićene delove metalne površine kako bi se u metalu stvorio otisak. Također imamo i bakrorez, to su u stvari dva različita pojma. Bakrorez je u stvari grafička tehnika isto te štampe u koje se u cinkovu ili bakrovu ploču udubljaju oštrim predmetom, kao na primjer igla, kao što je on radio. Također, ovo je jedan od poznatih njegovih bakropisa, Hristos leči bolesne. Radio je u fazama od 1647. godine do 1649. godine i to je bilo prelomno delo usred umetničke karijere iz kojeg se razvio njegov novi stil pravljenja bakropisa. Također, imamo njegovo, kako kažem, ime, Rembrandt. Neki su, ne znam se tačno kako se piše, ima razne, kako kažem, promene u imenu. Inače u Holandiji je to jako neobično ime, način na koji se Rembrandt potpisio. Da. Način na koji se Rembrandt potpisivao na svojim delima je doživeo inače značajne varijacije tokom celog svog slikarskog života. Kao mladić je prvo svoje dela potpisivao sa RH, kao što je njegovo ime i prezime Rembrandt Harmenson. Onda od 1626. do 27. godine sa RHL i od 1632. RHL van Rijn, gde je u ovom 1632. 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 16
u ovom delu označava kao da je iz Leidena, grad, gde je u stvari on rođen. Sa 26 godina je počeo da potpisuje svoje dela sa imenom prvo kao Rembrandt T, bez D, a od 33. godine sa DT. I govorilo se da je koristio to ime, da je krenuo samo to jedno ime u stvari da koristi, da se potpisuje, zato što je sebe smatrao jednim od najvećih umetnika i gledao je na sebe podjednako važnim i dobrim umetnikom kao, na primjer, Michelangelo ili Tizian i Rafaelo, koji su stvari imali potpis kao samo stvari jedno ime. I to je to. Hvala na pažnji. Hvala vama puno, Sonja. Baš je bilo odlično i baš je bilo nekako inspirativno i baš je divno ovo što ste ovo čitavu priču i sa prilježno ste sve uradili, tako da baš mi se dopada i što lepu pažnju posvetili njegovim i bakropisima, odnosno grafikama, jer je za nas kao grafičarke, dizajnere, prosto ta neka druga tehnika također veoma važna u njegovom opusu. I vrlo lepo što ste posvetili pažnje ovim imenima. Pretpostavljam da vam je to bilo zanimljivo i potpisi. Da, pa čudno je ime i onda sam istraživala pa sam videla kako mu se menjalo ime. Mislim, zanimljivo je svakako. Odlično, hvala vam puno. I sad čekam samo da mi pošaljete to pa da ocenim.